fondamentale, la fratellanza e tutto quanto. The Holy Spirit. Amen. Pray for me, don't forget. Grazie tanto. Thank you. Sono contento. I'm very happy to welcome you here. Thank you for your visit. Amare e aiutare. To love, to serve, to help. È l'unico momento che una persona può guardare un altro dall'alto in basso e per aiutarla a sollevarsi. Okay. It's another go to Rome no only Pope na chese. Pope which say no say obi betimi abre obi ase na obi so aboa na pagya no. Na nkomodie na wa mana na Bible fe. So on fa mebu man no. O man in tumpo. Here the name there. I know ya edin kakra ntino. So ane ne trans didin komo kama. Eya ni gisem do me bia enya penifo nyina amam penifo nyina nya such feats and opportunity to visit the Pope or Vatican na watu anamombi say ya. You see what you have to know is Vatican is a country in a country. Omo wo musika omo die wo Vatican na omo president ni Pope uko Vatican a omo de omo ho. It is a city in a city na bibia edey atoso kama na ye won komo bebredi apart from abnada pan komo no the other headlines are making news and other things are and no say dey betu but for now mamene ba to check komo MC Asebu. Oh my. Now what to say? Yanko Padumo. I hope so we can nikoye. Oh, Copa. Oh, when you must see there. Easy. Enra. Jam chapo sorry, Idi Memukuda. General the nya de ketu akura ho. More than enya de ketu enti ase. Memukuda na mo hwe e man de na mo de adi. Se man de nkai. O se sare man twa mo enye. Yes. General na nya de ketu akura ho. Na no shi. My no pay from Basia. Yo, o ma nyankopɔ enhia wo pa. Ene anopai de na ye de enchia kese free Herbal Center ana Herbal Hospital a ye wo Kumasi Atonso Ago ene nkran e de ama ya hwefo ne ye tiefo nyina se oba de ne ya adom se na se nyankopon ne ya adom ne ye betena se ya e ya na ye apomuden ho asem ane ye pese ya fo ene ye tiefo ene ya dofo ehu efise ebe ye din se wo sika da ama eguda mu na yare abo na ba bia obenya yare se no wunya na ya na ahomete pa enti se yare account na se okuta sika na ni ba bia behwe ho yare a ya na aye yaw aye haw aye osun aye adwadwo enti da ne da nya de Herbal Hospital ka che on se wo yare na edi unya no de friend kwankrati ni padua ne so ade tete wo abrabom a ye friend yare no obo ade nyankopon ne de haban ahye ne nsa se wo yare bi edi unya yare bi tete wo yare bi ha wo no bra na fe nya wo fa hodie e wo so na nyankopon adom wo ho nton enti se obepie Herbal Hospital ana Herbal Center eya haban ane edidi dwuma ho eye nyankopon na dia dum na na kofi ba ubehwe nipa bebra omka so mo ye heba gise nkrofo ene kotwa haban eni nua ne bra omu nanso nyankopon adaro ma Herbal Center yobi a ofiri kwame danso a ne nananom a ye na kofi ba nana ene cheche na haban a ye de sa yale afisa tete no na clinic na hospital no na enoso ewe yinkrum enti mesrawo yare bi atete wonfo ani kire Herbal Center je number ne sesi se de be ya ohawo wo dompe ene o kase mu no o de beba Herbal Center ne atu asiama ho number no 0244 988 004 0244 988 004 and you 0244 08 34 82 Mr. Yewo Kumase Atonsu Agogo Governor Hospital kese ndachi
wadaroma wutie me ye ni hospital ni inside ye wona chi ye na na hye wo bla ho afa wudu ani kire nkrampata mu a ye wala shibi com 16 anase ofro sprinters car usu besi 18 junction eho ana ba heba center wo enda no pay amatena sei de mi busa wo a me ka kire wo ese wudompe ene wo kase no eho te sei e bi enso ogugu ewiem aye nwini de wo ka ne se osasa boraba ma me papa wutie me menu aba sasa boro eni obi aho eye yare ana abedua wo enti mira me no wo kase sasa boro ajo nkasa aboso etete ema wuntimi nya wo hwe wo sori anopa woni padua mu nyina tutu ye wo ya mesre wadaroma ba bia wo benya ahoto aye haban ye didi dwuma aye ba heba hospital aye wo kumase atonzo ogo mesofo ni kire ho na sasa boro na wodi ji wudi no yentu ase ma na di sasa boro no emfiri wo so na nya mfa wodie abre ne da nyina ye ba ye bobo no ma bi so ekire wo obi wo ho ani kotodwe emu na ye ne ya kotodwe mo ha ne amane ne tete no ni kotodwe ni ye dede ekeka enwo honhono mesre so wo ha ewo kotodwe mu a ebia wananti wachina bere ebia de wo kan se heba afo de ye kasa nso ye kwa ye nya hoto mesre ma ma nya bi ne ba heba center ma me enti mesre so wo yare ne wo kotodwe no mu ma wuntimi nko wafuom ma wuntimi nko center market edwomo wo so koton no ma nyina no kotodwe mo ha ne amane na kan aboso ama wuntimi enko ba bia mesre wo kotodwe ne ha ne amane no wudu ani kire ba heba center ye de haban ene di dwuma ye de haban betu kotodwe ne so ama ohaw bi adue kotodwe nim yale bi ehye kotodwe nim ama wuntimi nsole nante opoma tententen na so wuntimi nya wo hwe a mesrew wo ba heba center nansa echi wo behu se de haban ne to so na akopam yale bi a wo dompe na wo kotodwe nim no na afi amo anyi wa hoto enti wo haw ewo kotodwe mu a ba bi a wo so do ani kire eye ba heba hospital aye wo kumase atonso ago brane pam yale ni mfiri so se kasa no se kotodwe ahonhono ekeka eye dede emututu ya wom ehwew ni nyina no baba heba center ye behwew afeda ne da nyina ya ne kasa fa obi a wachi kasa mu yare no spinal cord no eye ne ya yare abam etutu no wodampa ye kama mattress a chese bi ma da no da so enso obesoli bia na na chibrem na chikasa na tutu no mesre ma me papa na no pa wutie me se wo haw ewo chikasa ana wa chibrem ni mu a enna so enkototo ontiment bia enkototo nro bia enum na no kra sa de yare foforo besa ba beduewu de ye ka che on se wo bepie ba center ye de haban betoto wachi dompe wachi kasa na ye wo ya ne so haw ba mu a wo tete se bia bubu ni padua na gu a wuntimi nya wo hwe no wo bedru ba center ye de haban ene beto so ama wo emire tie bi wo behu se wachi bremu wachi kasa no ananka tutu ananka ye wo ya emu abubotokro ananka doctor ka che wo se obeyi operation ma obubu agu ono wadaroma wo ba center aban ye de to so abehu so how na wo wachi kasa wachi dompe no na ni nyina na ho ato e bia noju yakoda no be ahomachi ekodonko ekonumienu na ekono donko 2 ekono am no na ye den ubehu se wasole atene kete so na fe wachi ye oya na wo popna etutu afe so awusu anse urade na mba be ye den na me nkwa wiase me ba seni ana me de mi hunu amane ma me oba be ye bibi pa na wo mfa wani nkire ba heba center enti na wo keka we nyina bra ye ho na no pe ya na wachi bramu wachi kase na etutu ono yemfa haban tu ase ma afe wo to se wo da wan set time a ana obi amenyane wa untimi nsole eno ne kire se ba heba center e de haban e di dwuma me so ena no pe ame no kase obi wa ni sisi ye ne ya pa kwabra ne trasia wodi dede na trasie eje mi sisi osori ya no sa di dede eje mi sisi mesre wabo banana che Dr. Masi usisi na emu twi ono usisi na ya oya no usisi na wo tete no sisi na wuntimi mfanya ho hwe no oso se braba heba center se wo be pie ho a sisi yalie mu ha obi etete wo se sisi ne sabi echima kohwe baabi a wuntimi nya ho hwe wo ba na nipadua no wa na sisi ne nso wa ha Dr. Sebra na sisi na watena se ama yale ama na chia no oba dia aba betoto so ama enipa bebere aba abenya hoto mese man bi bai pa uwe sikani pa na sisi yare achia papa sisi na ne ka wode nam pa ka ne nye ka ketwa enso sisi yare enti wontimi ntwi ye bona bomo ne edini bewura ba heba center enna me ne o kase Dr. Badi abaya sa papa ne yale a chesa papa ne nte Dr. Ba hujan efra no pa kopom anwure bi ofra doctor na doctor ho te sei eya haban ene ye de ye papa ne sa eti wo ya maame wo ye papa na nso wo haw ewo sisim ababawa wo haw ewo sisim abrantie wo twika ama usisi asaya braba heba center yemfi haba ni bi emiemiemu ma na honto enna me no kasa se wo stroke
sɛ wɔ diabetes sɛ wɔ kɔmpɔ ɛwɔ nipadua no so a ne nyinaa Braban Herbal Center ne nhwɛ wo ɛyɛ fibroid ɛna ɛdi wo nya Braban Herbal Center ɛyɛ twerɛ yareɛ ɛyɛ fam abra so wabɔ dam paa ne yɛhu so wabɔ dam a ne nyinaa Braban Herbal Center yɛbɛhwɛ wo mesɛ yɛde kasa no ba awieyɛ gye nɔmba no a yɛbɛbɔ no na frɛ deɛ ka yɛde anka bia no yɛtumi hwɛ wɔ Ban Herbal Center gye na frɛ Dr. Ban no na afei bra ne yɛnsa wo yaleɛ nɔmba no ɛyɛ 0244 988 004 0244 988 004 and yɛwɔ 0244 08 34 82 mepatwɛ wopɛ Ban Herbal Center na Ban Herbal Hospital yɛwɔ Kumase Atonsu Ago Government Hospital n'akyi ɛnkranso wode w'ani kyerɛ hɔ a yɛwɔ Spinters Road 18 Junction fa yaleɛ ha wɔ kɔdaa na ne nyinaa ɛda so no nyina fa dan Ban Herbal Center ne yɛnso yɛmfa yɛ haba ne nto aseɛ ma na wowie na wokɔ na anigyeɛ ba na ayaresa ba ɛyɛ dede ne mmara ne ɛyɛ ba
Ubetua bi wa ha no mokwa no akotua nkaye no so asoso. Eno so accommodation so opese woni nipa mienu miensa bi da eye free accommodation obi wa so opese ono nko ana eda ene the company ni betua 2 months amount eye 2 years ye betua 2 months amount and eye 2 years working permit visa. Okay. Ewusu so a be renew am for 5 years. Okay. Ana mota so wo honom obi o wan san dwuma wa oni san ma so e wo mota wo honom. And so ye 2 years accommodation. Okay. Our company betua 2 months amount. Ewusu e be renew am for 5 years. Okay. Eye 2 years working permit visa. Ana san dwuma no so na bi ni plumber, tiler, machine operator, warehouse, factory work, packaging. Into wa one san dwuma wa oni san dwuma bia opportunity of Akye Abia na ye mbo ani tukwan. Meto aso no so. Ye o Canada Health Reviewer, a 1 year program. Okay. I associate them all health practitioners. So we nurse ni, so we lab technician. Na so person we relocation ekwa Canada. Me pacho muntie me. E yo mo a o natural licenses. A o mu kra licenses a mo di adwuma e wo Ghana ha sei. O mo na ye hia o mo. Sa won cho licenses a on ka ho. E na sa wa cho licenses na e mai a. Di nurse ni bi akeke. Debi. Wa kuta licenses. Ukra licenses a o practice. Abana di watum say sia obetima ye. Sa pepe. Enye bia wo ye rotation bi keke. Debi. Okay. Okay. And also a 1 year review program. Yes, ko Canada, ko entity na cho mo licenses. Onem be ya agent say untimi mfa Ghana licenses enko ye adwuma. Aha, nti say wo cho licenses na say wo pass ya be ma staff idea betimi dia ye adwuma. Na say no sika mo edu. Usika mo edu sa pepepe. Na hospital be mo akwanya say oye wo prepare dia ko share licenses no. Ba na be clinicals e ho 8 hours bia. Okay. As kana ye de be ma no say me ka say me bodin a chain de oje no Ghana ha say nyina. Trinity of Ark Limited Company any hospital no try share say on be ma 1 year scholarship e be kwa ko review program ni nyina de ama. Ah, wetime sua de. It is a wo kwa ho a untie ska bia. Trinity of Ark Limited Company nkwane ye wo san share shunku we edema health practitioners. Okay. Afenso ye o Canada work. So once and nyuma na say wuni san nyuma. E 2 years multiple visa na eje ama. Obi be say 2 years multiple visa no kra anything. Say within 2 years now or Canada no. So wunya leave here na say wunya holidays bia betimi abagana asan ko within 2 years. Aba be CV. Sa pepe. Aba ya isem kakra o mantamu. Boga bada. Allah. After ye be ma 2 years work permit. After 2 years near renew to 5 years permanent residence at the amount. Ye be mo accommodation 2 years but company ye betia 2 months free amount se kwotnem na ye adwuma na jojo ho. Obenya insurance for 2 years and so. And assembly me kan no Canada truck drivers. And we especially made for truck drivers. Omo mutwika akese. All more lines D and answer F. Sankrofon na ye show. And then also ye free accommodation and a free transportation. Now the money yes from kokra and say obetimi no wabusia for enso akọ. Whoa. As kan skakuma bi na edge kitwa bi and the edge. And some Trinity of Ark Limited Asia na ye won pa edema Ghana for. Ye wa Canada permanent resident so obi wo ho person na busia for nyina etu na Canada permanent resident but initial 2 years work permit na ye je amount. It's after 2 years near renew to permanent residents. When they were any woman. Okay. Obenya insurance for 2 years. You better some accommodation and so on. And a country a chat to cry Australia. You more there. Papa. Australia no say a juma bu ho sa ye pen croford o mako. And we see a 2 years work permit near German. After 2 years, you be renewed to 5 years permanent residence at the amount. You be more accommodation for 2 years, but company you bet you 2 months at the amount. No when your insurance and so. It's the Trinity of Ark Company Limited. They say, Momraya see and I am Wamu. Nagana for your dream hopa. Lady Diana for numbers need to jar. 0531 0531 644 644 217 217 0531 0531 644 644 217 217 0531 0531 633 633 556 556 0531 0531 633 633 556 556 and 0205 0205 572 572
076 076 0205 0205 572 572 076 076. Ana Omanhene Yaw so Kumase ye Adua to Masalachi. Adua to Abripo Junction. Abripo Junction before Shell filling station okay. no. Taxi rank wo honom. Okay. Uju ho so wo ba Adua to Masalachi omo de obeba. Ana Accra so ye Kaswa New Market Road. Okay. Fidelity Bank building no. It was first floor. Okay. Ye ne commercial bank na ye opposite. Okay. Yeda mo ase. Naba mo nkoso amo adwuma Trinity of Arc Company Limited. Why? That's it. I'm for bebam hustle kama pa. Utie Omanhene Yaw du Boakye yo. And your number is 0503 740 990 0543 740 990. Nebi bia day ekoso kama Adea amount. Yami adua me Sierra again. The July edition is happening live. It's Liberty Conference. Yami aduma memeda 29th of July anopa. Maranatha Evangelistic Ministries. The Jumedi so Harper Road the Doom. Let my light shine. That is the theme. Na nyame mianam si hey. Mianam si hey. Na yato Safred Dinah Entry Hamilton. Kwame Jedu. Efe Grace. Na oba onyankopon besraw. So be support to program now. Number is 0249 640 993. 0249 640 993. If you want to support Liberty Conference. Okay. Mami kwa homano sunin common years to see anami yamini grace gift for Wafe Waba Mrs. Mary Adawa homano so. Oba Pami Mwachio. Hello, Pacho. Pacho, what to say? Hello, Mrs. Mary Adawa. What to mean? Hello, good morning. Morning, Pacho. I'm going to say. And here for now, we are live on Facebook, Sompa 93.1 on YouTube, Sompa TV. Your name is Mrs. Mariada, Programs Director, Ghana Integrity Initiative, and Edwin Komo. Wadaroma, Honorable Cecilia Abinadapa, former Minister, Sanitation and Water Resources, Asema Abetoje, Ghana Integrity Initiative. Mo fan the same, mo who the same. Yo, Pacho, me say good morning. I'm with you for now. So, you share some na. I dream na kakra say nipa ba ku betue nya sika bebrebe sa na egu ni fie na obi tu bi yi mu akopem sika oyi ye na won hu na kire say pi wo bebia na ewo no aho no eye na kakra na kakra say nipa ono na ban ekire yen say yen fa ye sika nkoto bank na yemboa na yentume nko inflation no sa nipa na oma ye DDE na a pension for anka wo hie sika kakra dia tondro wo nya mfa na ebiom Bank of Ghana wo pesika foreign currency e dia ma
edwadifo ni wona wokoto fuel ni ade ebe oman no se won fa nkoto edumre bi na fuel kire se 14 cedi ni ade 1 liter rezo munya bi na nipa baako ekita bebrebe saa ewo aban a won wo se saa economy no se si ane ye ko ne digital enti obia endi ni sika ewo either ne phone so ananda bank na ye to saa ni pay ye hwa na kire se se sika ne ye ne dia se nye ne dia eno no nya asem ba ni pay or ye public officer enti aban ewo se enya asem eneneka na se onu a wa hwe se ni oye ye ne nkoyi a no wa resign ya na me ne yeda na se. Let's look at the response of the president. Omanhene Abra Madam Cecilia Branda pardon the krata command no. Omanhene asema wa kan say I have received your letter dated Saturday 22nd July resigning from office as Minister for Sanitation and Water Resources and as a member of the government. It is with considerable regrets that I accept your resignation, and I applaud your loyalty to the image and standing of the government. The work you undertook during your period in government was excellent and productive, and I thank you for your wholehearted contribution and devotion to the progress of government and the nation. This is where the bone of contention is. Ebimufi said the president shouldn't have written that. I am confident, like you, that at the end of the day, your integrity whilst in office will be fully established. I wish you the best in all endeavors. Do you find anything wrong with President Ekachre, the minister said, or GDS said? Mpacho, asema we bisami. Me assure say wa wunim say. Senior president nji so this koyen enkoyi. President nim say binu mu atu ni din say oye clearing agent. Na president obi so resign. Nipa ni esi ehu sika woni fi a edoso yie. Na onya akukuduro nso edi nkrofo mu wi a no for court. Today say impunity no atra be careful there no. Na president so you're confident in the person say the integrity no e be exonerate na onu wa pass judgment deda enti ye wa pass judgment deda o kire say nipa no onye hwe enti onu a wafa enkrofo no Adea office e bi to say office of the special prosecutor na edie na obehwe say omo beye. The president has passed judgment. This is a behavior he is becoming increasingly known for. And it is an unfortunate process that he has decided to initiate. And we should all be telling the president that going forward, he should be careful not to make some of these pronouncements because it has disastrous consequences on the fight against corruption. So in this case, in this case, calling on the special prosecutor or CID or NIB, with the president's comment, it will amount to nothing. Oh, what the president has done means he is very sure of the woman. So maybe the president knows where the money is coming from, or maybe it is the president's money. The president knows where it is coming from, because if he doesn't know, he will not be so confident that the woman will be exonerated. When the president is superintending over an executive which includes the investigative officials and institutions, it is a president any more here. And when they say, okay, say, maybe a young ABAJ, Oko yeah, didn't document by president so much. Almost you one no credit better and one is a woman on one a judge on the same thing. Why is it that the president is using a different whip in this case? We know him that he has done some before, and so we expect that the president would have done the same thing, unless of course he's telling us that there's something we all do not know about. This is Mariada no pay medawasi. Okay.
Mrs. Mariada na eka no say omampani krata o de ba abonten no ye twa to asem o kan say bijiudi say pepe ya ukuta no asem we beba no ho be sign no omofi say wa preempt niema bi eni senko oka ko nyai ma aseye to say OSP Office of Special Prosecutor National Investigative Bureau and CID for ento asem no no muntu hwemu anan kombeto dwa asem ame na anya hwe na de wa kan de ebre bi omampani ma ehwe bi mu dim e ma go wi ase na oyi bi modi ama forso bi mko ama resign ada na ma mi resign a won ka se me da ase o kra de ama me adwuma kra ahin han me ntino we de CID for mu so mu go hwem na se sika no onya ne hene se ono ani sika na ho abese $1 million that them ma me nyesho so bitima da eso ma mi wa da ma no ho atono ma nkrofo atimi akoyi $1 million ama enye ne kru na ko chance on awura no se wo wi sika no a na kire wo se sika no eta ho because 1 million to me yira na wunya nhuni 1 million. You see the issue is this 1 million ayira wunya nhuni esai dollars now when in the cop boss so now chi ni pan se owia bi na wo ka kan sika na nhunu se ebi afrim na de aka no wai 1 million. You see, it is so simple. What do you mean? Say 1 million pen and a down. Never. Mami no wabobra. What do you mean? Kasa abnada paye obi keke. Ko 4 pence wa minister side the MPR the abepi me kufa do press wo. Eti wabobra. Ema 1 million le nya ko. Titi sika no 110 billion. And a 300,000 euros so ayira. Hey, I mean, all cash. Some of you 100,000 euro you cry now 10,000 euro you cry. What hey, me see the back one see the crab free to from Penamera Huno. A bed and a flat of them. Ukram, aye, there be an hour kind. Oh, I know what to say. So, who a bomb was just gave you on the way to Yansamo. Yeah. Mama, no, she has play laugh. Oh, but she has play life. How are you been out to say? I was your friend, my cover bill. You have to think command or pay a Grace Gift Herbal Clinic. I say, what for uncle? Now she Banavi, yeah, dear be run out you from when I'm a home family. Nam Hondo Dome. Ya dear, any dear, and found one say, on I won't dare a drone cry or no, a beba. Mia mi hunu bebia me kofa ebunuya de ne free me koye nsiesie wo fitem na fitem ho ya omon prapra ho pa na ento na nsa me ko hototo aso ne sem kofa ayade no wo so omo ensiesie no a omo nye bi wo omo hope ho pa na mama fa ayade na abante na den tonton wa was aja entontom no mo de say ti wo mo so hu no ene say e kan me to ho no na me ko ohwim sukun kwantana no so ana me ma Dr. Ibans fa me moja na kire say omo ehwe ye na aso na mia me ko no na me hunu say de me hu si ye me ne de ebe ye bunu no a ntinu me di nka akura ama me nana kububu jene eye nim 3 ana hahan bi broni fe no breaking stone na o de ba akanka sem e friend bomagu achi fantefo friend no abomagu achi aha oka ekwan ya me fa so a me ho atome na me nkrofo achi enti se ebunu ni bi jejew na se tetewa Grace Gift de enti se adom achede na me de chi firibonto nti enso ye ba to Dr. Grace kane na me nti ase ma no o si jame na menyo na nyame na he me se menyo no sa enti yenso yesua na na mo tutuo no ko yebi na fa de wo ho bo magu achi ene nimu 3 so kambo mu a oyi adom minima duru bia enwono che sa ha ya meken sa bo magu achi no kra enwono che nim 3 no na sa de nim 3 no efra ai na de wo mu ni se
opese ne nwono no eba fam kakra ye chimanka etwade egum wonu ane bemu nikanika no a osakop ma twanka etwade ba akonde chimgum uwia sone so ne nya no krogen yabo anope wie nwumre eni nansa kura fitamu ntontom no ono se ososo se enkran baby etu nkyene no ntontom na ewo ho no kura no a ontumi nyina ni nyina betutu akọ yei ena me yo ya eni na enu eni nansa me hwere gina ene me di memre nto asem enti de enti a ma nye duro Grace Gefete bra omo checking me wie no na wotwe mu ne nipa no doso ho pa omo punu no enya sem kuma so ahuno enti eye na medi nka bubu bia na mse we de mo fansom ayafo no na ene yeso obofo ba nhwere boa me a me demu die me nkoye me hu aduro na me pese me hu se ma jedia ya de ni bi na aba no ana na yu na sesa pepepe enti me de no mes no tudwa na ma kire ekira kwan no na amaju bia na watwi obeye nini ayi na akora na ekikura no ono so de bi besoso na ye be gura buso me fufuro mo nso me so de ama kire ma no edura omo de bebo omo ho ban omo a omo bu omo nsa na ye de omo adane Canada e wo fie no Grace Gefete no besia o de be de ho na wakutu ya de bia da oso ase de di nkan eye Cello 54 tele 0543 tele 2 32 Cello 00 tele Cello 30 Cello 54 tele 0543 tele 2 32 Cello 00 tele Cello 30 Anna Cello 244 0244 126 126 12 tele 123 Cello 244 0244 126 126 12 tele 123 Jubimrem ajubikete mraze Omanhene medasipa nyame onhira pa Grace Gift Bar Clinical Laboratory Services asoye enedwo mo amani tuase na wotwene hyase na ne no abetena se ne no watwetwe nkomo na Grace Gift de mo sanso ni mo ahye no nso se da bia ye ka se ye de yen mani mfiri tete atempon ho nko benkum ananso se nifa enua ne enam so ne akɔnete na da ne da nyina so ye nhwehwemu efa no ma obo ade no de atwa ye ho ahia no na ofa ekasa no oka se nim tree na afi bomagu achi na afi wo de lime na obi bebi sasa lime no kra eyanka atwade no ananso se akutuo nso no kra de ne wo manti Grace Gift Bar Clinic and Laboratory Services aso ye ta de friend ro pa it is ta de friend brane habama eyema ni padasani ekonoma sunsuanso ebe nipa no abrabom no eye positive lime ya na asa anka atwade Omanhene vitamin C wo mo eboa mani padua no sa esanso eboa eyi fi antioxidants eyi fi ohuru ni padua no me fi bia woni padua no di pia bonten sanso na lime anka atwade koya e boost immune system eye immune booster enti se bowre ni padua no ma adwuma ayema ni padua no eye no ma bebre kwa sanso sebe ohuru akoma no eni kidney ne ho ema akomayare anase kidney stones bia no obu on ma wo kidney stones na se wota ayusu anka atwade enti se ebetena fidie so ne ka kira se edro wei fa anka atwade afra nanom anasa anka atwade nsuo fa fra nanom a ne enim de ye ka ebeboa ama kidney stones no wo ya obon se obu ho no ma wodwonso a na obon se wote se be wodwonso gu chamber pot anasa kruaba anasa container bi mu a wote se ade no ebobom kopapa no won se enuoma bi free ni padua no eba abonten sa anka atwade kroya eboa emma sebe wo skin no eyi no ma bi afro ma wo skin wotim se etosho kama enkrofo ta bi sam se menu aba adubikete na wo widie no de pa obi onim se Omanhene onim se enku bi a ne bo dindin bi ena me desra me se da bi o mimiti we da biara da ye kan se anka atwade ena asa kutuo nsuo na me de afra ginger
any garlic me blend in ma no nom anopa anwumre enti dan ne dan nyina me nama me ho den na me san so stronger make skin nso kama enti anka twade no ebua nipadua no nti se bia betena ne ka kire se even anopa bia akora no warm water so fast fra warm water nanoma ni enim de yeka enti Grace Gift Herbal Clinic and Laboratory Services asoye ye pese ye kire enipadua na se nipadudo na se ewiase nyina se nyame bo ade ne no ma na wabode amaye no eno na bo nipadua no eno na nipadua ne hia wo se e de ma nipadua no timi fa ne ntoma pa e di fra wa apomuden kwaso na emom nya de obi aye no de bibia aye no se munyi we na bebo abenom na asa akotwe bibi foforo asa de abeka o da bi ye pese e kire nipadodo na se yemfa tete atempon no so na we nyina hunim de no hunim na so Dr. Grace Bodu de nyame de nim de na ma no e wo kwan so kosoro kra nti ye to nsafro obibia se omra na obedru Grace Gift Herbal Clinic and Laboratory Services aso ya that's right obo ade nu bra haba ma no eno an ye bede keka bobo ani ne ye de amaw ne asaw yare ne aka kire se ko na nkoye bio no ha no nso ba bi efre no ye besa nso aka akiro wonye do ha ba doctor bi ani wanante abre wachinchina bra Dr. Grace Bodu se bufani che Grace Gift Herbal Clinic and Laboratory Services aso na wo say nipa no ba ma onsa so na se doctor me no to nchia enchia to onum no eno na wi akete Dr. Grace Bodu wo di cream of ahwe ho ene wo fa kodwo wo di Grace Gift Herbal Clinic and Laboratory Services aho eso adanse no sa obeba sa bia no ye ne tutu bia no ye ne were mo be hin bia nsiesie ya no ye no hwemu adia wodi akwani amba ho no ka kra bi so awie bi kura nyame ya domo a na wotwe sene ono ne no we ba bi dia hi na wa be kana sem ya ehunu na che na efia da dwumadie no ya na metati upa na no fiala wa ama menim se utia wona echi dia ya bo modene ase mo be yesa nhwe mu ifiala mame se ema ene bema hwanom na obroni mfre bibi indirect se obo so oba na so obo so bema no onim yo pa se bia oba hu a ehunu bema no ope no a so mu ntimi indirect way of bossing a man or woman oba ne bema when the man ya de cheme any straight ntimi de me so de bosome bebe so to no ma de che uko afichire na da no adwaju twa akakaduro uyi emua baako a hofro ho ehwane ho na yam na potawia meta ne apotawia uwi a ho no na so ne susu atre a edidi mo no maako num na num na to anse oba bia obuni nsa ofa ya wo mo no akakaduro ye penkeda se moni mu a onum ya se utikura na paiwo a wo ye de me kan ya munum ho abo se ekofom na se atukura finally Cello 54 tele 0543 tele 2 32 cello 00 tele cello 30 cello 54 tele 0543 tele 2 32 cello 00 tele cello 30 ana cello 242 0242 72 52 74 cello 242 0242 72 52 74 ma we mfisa nkranso ye wo nu atwemota petroleum ya ye ne family love kwada sukuru no ehwe ne mu okay that's I mean come on pa told you me so ha me share this quickly na systematic give me the headlines quickly and can't tell me and Sambi about this issue that has to do with yes. The Observer says that NDC's plot to discredit Bawumia with liar tag exposed. Akufo-Addo accepts sanitation minister's resignation. Ghana card numbers to newborns ready for takeoff. Vice President Adea Akye Abia say, "Emofra ewo omufufro na benya Ghana card. No ma ye ho nhye nyina wie.
etu ko wo hospital ano enche bia no wo ya ne aye ba Ghana card amano. This is wonderful. GJ petitions Interior Minister attack on journalists by immigration officers. Okay, let's get the next one quickly. Let me see. The custodians say NDC Sami Jamfi exposed over fake Bawulaya trends. Ghana, Italy renew mutual ties. And another Kosra Pope no ewo Vatican. Birth and death registry goes digital. And no, and I be told you I say Ghana card in Chibiano. Oh yeah, now Basuswenya Ghana card. Sanitation Minister Cecilia Abnada Parkway. The Chronicle say cover of Bawulia Twitter account blown. NDC named. Twitter handle bia the bia be kaba o me ansem so atwa to say ni say na sia eliki and o ma hu say you was searching no o NDC ni mapa. Illegal mining in Black Volta is scandalous. We will fight it. Jinapo says so. I will be vindicated at the end of the day. And another says, by what you are saying, I believe in you that you will say Cecilia Dapa in a goodbye letter to Akufo-Addo. Let's do the birthdays quickly and I hand over to Francis Dodovi. Good morning, Francis. I'm to say. Yeah, good morning. Bibi Aboko, the man with the coffee. I don't know why you love coffee like that. I come here. Every morning you sip coffee. I come here. I come here. It's better thing you did drink like that. Ah, now let's start your crying. All right, Tony Sack Electronics Soya normal the property products I bet just so one more and a soya mummy at the birthday every morning. If somebody is celebrating the birthday, you celebrate the person. Tony Sack say brother chest freezer, deep freezer, air conditioners are inverters, Wi-Fi, your double door fridge, your deep freezers or your televisions out your property, iron curtain, microwave oven, washing machines. Sunyani for Monko Cocoa board runabout any oe terminal ni dinhwe animu Kumasi as the Karam Quantum Pomo Dumu Free West Limited is Sanya Triangle no dinhwe animu pe. Your number is 0500-309-309. Don't forget the brand property 050309-309 and 0244-261-193 0244-261-193. Let's do the birthdays. Priscilla Kani Inti. You are 9 years today from your mom and dad, Mr. Raymond and Mrs. Mabel Apia, and grandparents. Blessed birthday to Mama Cash of Asawasi. Then Janet Nasakifio. On any ba, a diomu birthday. Abna Janet and Abno Usua. Janet Nasakifio. Hey, I see. Janet Nasakifio or DVLA. Honomona. Oya Juma Insurance Company and an ba insura abena usua omusudi on birthday na kwala no achi ne ma me kra wi wonderful happy birthday to you Genesac for unique insurance DVLA and Shraba abena usua enima of St. Anne's International School. Okay, Honoko School. Happy birthday to my best friend Desmond Kwabla Dankwa. In Sunyame, aka Kakape of Ninehini from Berimo Drew, Ninehini, Mr. Prince Yabua of Esresua Deja, Mrs. Akosia Somewhere Japan send this to you. Marina Benewa Buampong of TI Ahmadiyya SHS from Apia to Smampong. My lovely husband, Mr. Seven Tar of ECG District Engineer Swami, from your wife Esther Tar, beautiful twin Emanuela Santoa Safu Jemfi and Manuela Santoa Safu Jemfi of Gilead Academy. For your father, Mr. Safu Jemfi, former black president. Yes, Aforo. The black president. Nemeni Emanuela Emmanuel. Okay. Happy birthday to my lovely girl Ivana Nana Usua Poku and Nim. Your mother Nanette Chan. A blessed birthday to Evelyn Kusinsia. Oh, Dada. So him Dada. Julinia. Dada Kusi wife. Oh, okay. Dada Kusi. Dada. Where they are our wife? Oh. This is Evelyn Kusinsia. Happy birthday to you, sweetheart. Enjoy your day to the max. Bernard Ya Ewa of Kenya say
Ajumem from your wife Vero aka Akos. Need picture man. Happiest birthday to my wife Jacqueline Ofuswapia of Germany. The kids and family says happy birthday to you. Francis Akwaba. Yedin komo ye hwe ni mu me nim de ntia SL watch sabat. Yedin komo. Cecilia brother pa resigns. Ebi mu fi say kwa resign there, that's it. Ebi mu fi say president message to her. It's in bad taste. I say or cry ayi maame no eti say wanye boni bia. Ebi mu fi say maame na sem o kan say I know I will be vindicated. No, my integrity will be intact. No, President Soka said, "The waka no jitum sa, $1 million, 300,000 pounds, euros. I mean, sets of jewelry, executive designer handbags worth about $90,000 and later." Even if say, "Mami, what Bob Branty? Why should people be making a whole hula baloo about it?" But even if say, it smacks of corruption of the highest order. Mami ti ono pe. Ya me Boakye bro. Swemu. Na unso mampanyi kon popu konkron. Ah popu konkron. Na okoye osere Boniface dem pa bo ho de. Obia say Roman ni bia ko Boniface. Me bisa say o ma ba no de me tie no TV no so no enka ho. Ko na nka popu dware na anka ebe yi. Onware no so aye de boni be no na boni a wodi omamu ni nyina no ko Boniface e opopo anim na de ekoyi yaw enye obi e na oso ka kire wo said de oman wi omampanyin na pamfo di oman wi e ko no enye gana fo na wabotra nka osebri oye na yakese asukuru wi mu efise yaw sa emfa me ho ene ye de ye mfa ho oman ne ye dia ye na ya gie man no ene di oman ne nya nti wo ya de na timamuni kakra uhunu se wo wunyo bia wo na ye na mo ekon gie oman no na wo na na mo ti krase edo sa attitude mentality tie Sompa ya so ho sa mentality no enu na di abedu bebi abedui na nado ene na ban ene ne mpanyifo a omuti omai wemu ekwan ya omudi omai no efa so ene no na nka wo pa ya so wuti hayi ena nka gonja ne di shejo mahama the minister of state sika we yakohu no ni fia nka kro we aka bebutu wo nya twumu ekukuru no sa sabi nsensem ebi bade a ono de woye sei enti ono de yema ko na ebi bade a ono de woye esura abofo e na ekukuru wi afra me bia eko wo sika o man sika sanse ro kada munya kan o yaw sorry so manya code ka no problem sanse ro kada munya kan sa na obi woye sikani masa woye sikani a mama ji ehia fo sika o we sika ni a ambeji post ma ye ntwa ka efi say post na wo je ne twa ho ka ma be say na pa ntwa ka you twa ka anyo ma ni sika na ntwa ka bosume bia ntwa ka wo nyala wa o jibi bia ajo wo sika no wa tro fie no wo sika o ambeji swame edwomfo ma ntoso ni je ne sika emmoabo ano wi abetwa ye mpo say na wo sika no papa is kenny masa I be muso papa is kenny na don't you kroma wa ebi kra say esaye somebody that statement should not even fly any so mo na so obi akika de ope you shouldn't say that obi akika de ope why ye kese mi into anya $1 million bema atamazo kura wu ye kura atamazo kura o ga na nyina e ma mpanyi kura no atamazo kura na ni somebody what is $1 million wow just say sankrofo mo ya say ye no ye jimifuo bi na edi kromo a sano mafa yo just say ye de enimu ade ye hu say ya twe go kra ye nteme nkan e na say de asawa e na gu ya adwemu e na de ji krowe mu enti asem ba no maka no poto no mafo mo wadi no mo kom baby
no bia be monto difference oma we mranim na wo ya kra na wo nya badwuma kra no say ye ko hu sika $1 million kra e so e bisa wo ho asem ana meboa yeah I have to be questioned. You have to be questioned. Your standard e wo kro we mu because the sparks of money laundering. Where did you get that 1 million in? Oh yes, kind of free here. Ana meboa adwuma be na ye adwuma be na wo ye taxes be na wo tua taxes be na wo tua wo sika ye say so what I said enti e man nipa fire for sa say ya ka someone aka na tra je say ye say bi enim nyansa adwene wo ye timo enedwi ye ni binti de momo aka no ye fa no hook line sinka ye mene ekoye yem say asimasi anya kenti ye fa no sa obi to ni wo be fa no sa afiso man na nya dia emra na wo manura na obi kra say me sum da ye kra say se me nya sika we bia meja amadwo kra. You're talking about Victoria Hammer ye ina die private conversation no kra na kukwa mu koma audio what's it sansam na wo ka no wo dwuma na wo ye no ene ho akatua no sansika no wutime nya ala ya bebwa you know what from January to December sansika na wo bodi no wo katua no se me hwa entimi entua wo kai ma wo nya sansika no enfa bi to ekire enti kope be bia wo kwa kope ene yi no fira ban mu na we yakoche no akoche ni hands up asem we no enye de sidi bia na etwa asem no to obi so eyo no ani fi asem ikunu ade de asem ko police station ana me wa eye ni kunu na ko report we onim say omuwie ye no mama ji sela da pakra ni police for no kra say de echi yohwe statement to be say the police for no kire no hey anaduma na sabeni after police for no kra no or dey mo problem because asem no court Ase wan ka $1 million. Police for the asem court na we atwa onu di asem ukunu. Na se bi uku enya ja say record report case no. Na se bi ni kunu o tipo court sa. Debi. Asem ni kunu kra no, asem ni kunu akoko police station kra no. Wa say wan kasa. Ne ma bobo so nyina police for training nyina. Ese wo niema ira ofie na abeka na atwa police for ni hobi. Ana mebwa. To niema ira na wo afi da oni police for no kra ese di search nyewe. Den na oni police for e di search nyewe. Wow, omo hu sa afi da to apai. Edwuma na paisi. Ya, na wo $1 million na etama hu. Sika no ye de gumu a, onim say house of no kra ka say, wo se edan bi ofie ho. Edan ba ko bi ofie ho. Wo se sika ma. Na air condition siso. Na air condition siso. Me say nyame pompe bone krofo we obayi omo nyina to ba ko okro we krofo be e before we mu kro no mo omo we wa ho e wo sunsu brutal you take this for granted wa some abeto wo no na de eba no omo di bullion van omo a MPP for na bullion van sika ha ka e di sika gum ko bank no e na omo di ko obufie no emre no ba we no at the beginning omo we sunsu mo wo omo we mu no you have no idea. Hwɛ wonu se o man ye wo mi emu abosofo akofo akristofo islam obiampa ebo ma aban we to daddy say fimfram abi so man no sika mu wia no yaw ena ko so dibi muni pa ko kakra na waka mo ho bon ena mu wi o man sika sa aden mu we di sika ba sie mu o man ye de ma mo se mo hwe o man so o man sika na mu de mo wia afro so wo de e ba yaw na wo $1 million na the build the big gusu na ye wia wo de hwe tama girl no start wia the producer so no hey na wo na $1 for and ya pake gu wonu wow we o nya we and ya pake gu wonu and ya disa ya ka mo so buei masa sika no de mo wia na de ba wo ka so mo wia wa che wo mo we say $1 million yasma ye kan de but aban ka say ni sika eh masa Francis what is aban say $1 million ayira na aban $1 million ya obeka ma wo wate aban we $1 million ya obeka ma wo ya wate ashisho moto wenu enyame na yi omoto enyame ena yi ne nsa from so se eba na eyo anamewa ebuwa ba efri ba kwa na akomi na ekone na akwasa anamewa enti ebuwa ba ko na aba no de be ba kra de so efi se de omo de omo nsa ene omo aso
ɛne ɔmo hwene esi yɔ ɔman no sika no ɔman no ho mete yaw ɔman no ho mete kwame kuruma ne busia mu nyina ho mete ɛte no ɛgye sɛ yɛyi ɔmo to na Ghanafoɔ ama ɔmo to adadi na nyame yi ne sɛ fira ɔmo so na bɔne ɔmo di hwɛ wodi bɔne ama ɔmo awe ɔman no so sum kora esu anaya wo so ɔman no su wo so ɔman Ghana wo so ɔman Ghana esu esu wo so ɔman no su ansa wo hu wa ɔmo su sɛ ɔman no su sum no esu mama esu ana wo hu ade wo kwa so ɔmbɔ mpa wa ɔman no su na sɛ kora wo hwɛ no man na mu wiem nyina esu ma ɔman no ɛnoma na sɛ wo tɛ no ma bi su kora ɔgana ha first so no pa 5 o'clock then no ma fe no moto and I wouldn't have just I'm just no my way who so ene am no money nya ho ne ma ko so kro we mu no o ka say agro na unu so man no ira ho e di den no ma Ghana ra ho o nyina ira ho e to tisu first so da pa as well ka so ka sem super say enti no ma so na we go tell no ma so one o no ira ho o ma no is the ecology also. Oh, master, climate no na be as Sunday climate be o man no was spiritual. I don't know man no osunsun. Yeah. What do you man? O man osunsun. O man osunsun. Enti 8 years bia so a. Wo ye dan na o man no osunsun. Samonfo nya be to man no bia hye na aban no ko. I don't know man no osunsun. 2024 samonfo ba be to aban. Ah, now him. Now him. Mpanyifo a kwame kuruma mu nyina abe sori afri president Mas mu nyina abe sori abe to aban no bi. Uwie mo enye yie uye da enye yie kwa na obekọ efi said the man do no man so no masa dum o man no anu mo nyama ba form e mo wiase fa na nyina ade be chi ade be se bia asa foforo o man no tete ana so man no high o man no high too much so o man so wo enye yie entina de obe ya ne se ye be change edekafo a wo enim ye pentokwa ukwa kire wadwea otua na nsamanfo na dɔbɔ no nti wo yɛ wo breki 8 wonti be breki bibia ebisa na mo nsamanfo nyina aka o mako meeting o mo nyina ahia obi ayɛ na adwen sɛ 8 we afi we die mo bɛkɔ ɔso no bɛkɔ wurem wow nti saa ndeɛma yɛ ba yi kakra na nyame ɛyɛ moto ebi so ebo ɛbobɔba omo amode sika gu ka mu a omo ku fie omo yina eba enam kwa mu ba kakra enti odwe dampare ho so be no bone a na nyamwa yi oto wow enti nema no eba hwe de me ka sa wutie wo de hwe do bako sa de wo yanim na fie ba be wuram de akase pa na beba ana de ko krom no beba no wow ana de ko alata beba no bon se eyi efrim bako ba akase no ba eba sabon se bye kakra fe na mo pineko no mako tan rem ho boko wow na mo sua mamu ewu mu a yeso ye de Ghana fo empire no mo de yakọ na foforo ba sana echichiro man FM entina no e konkunya dem mo sam na no mo gonsa o mo konkunya dem no mo gunsa se no akosi de entina no ase me hwese na no mo egu sama o man no so the boni ni bia ba gye o man hu boni bia no nyame na samonfo eyi ne tu wow entina ye ko kakra sa o man sa na echichire no sa na ko bibia ne wa bezi o se ya na e ko no enti akase pa eba se ebi ebuada na ebi be dididi e bema ende enye yi so mama na me ma ayi akwaba esel akwaba na ho te say share so constituency secretary mama nti wa no me secretary so me come the fact that me te ho no so me NDC suni ni so e wo ho me nsan ka secretary omo de omo in share so constituency secretary for NDC what indeed that for MPP what NDC did that Debbie bacho bamitino onim catch them me ba mete se na wo ma adwoa awodaba
Sakifio. Yes. Now Sakifio said 2 days ago. Oh, okay. Inti abetwem. And but is birthday to me no diabo. Oh, okay. Me so me fa wo fidiketi so na me so maba no awoda pa one ne ba no di ni nyinara. Me ba so me sate na obo aban no abaso. Ewo Ghana card number yese enkwara bia fi ye ba be wo mu bia no. Obia sabeka. Aban we epese o man Ghana card number na eno ye betumi dia track baby awufre awofo nti hwebe o man say enu be mfie du nwotwe mfie du no achi no ye nkonko gina baby meka se we ye Ghana ni ana we nya Ghana na we nya 18 ana we se me hwe ye constitution definition for who a Ghanaian is me kaya na my confused. A Ghanaian is a Ghanaian whose father, who mother, you see, Adea, I'm say one of the best thing that a bit to me happen to Omai when it is taken over, and even to extent say in traditional areas, you know, one or more quite so mudi Adea ni we say no, a bit to me a yisa one very good succession plan and tokwa basa na mentiasi no, enti na oba ban na abaso a wudi se obo na baso sa normal we kakra na ban ba ya ye koye nim no obo se betumi aboa in terms of our planning papa o pese wo de finance and ko ba bi adwuma obi ye madodo aya wo mo me madodo aya wo mo a ne so bi koku gina ba bi we se mado so che me mado ko ne ba bi obusa na wo so no enti that is it. And one thing so I era and also esa hadwene through your own headlines review. Koye say NDC Communications Director, Yura Sami Jemfi. Ye tehwa amayu kubia edwen say kwan ben ye befa so a e betumi ama Ghana for abrabo matumpon no. Ye hihye your policies and your programs no. Yura Sami Jemfi ni nkrofo bi omo NDC mo de. Omakwa akotra Google achi ene Twitter achi say yemma wiase amansan hu se omampani abade agire wo yetrofo nti se wo te hon ma wo ye wo de kakra e de ama oman no atumpon no na omo de omakwa akwhye dem se o yentwa ntro entu obi so na wiase afa na nyina hu se wo yetrofo sade we se ye di buman a enye and NDC for big guy sa normal ensem fata I was a di gun crofo hu fi na wo call baby sana emre bi ibra omampani dada omampani kofo omokwe yeso akwa akofa obabi ma megiza yazi one na wonta NDC fo kuje to black kwamo nam ha no motofa ye mani be ye hei Ghana for do na akra gidi si we na yentro sade ni emfa nhyeman. Coming back to Antia Abena issue Dodovi mamen kanchro and some former woman to baby Ghana for na beto abama mo so communicate to Ghanaians the oba be yama mo and some for sorry infra samado ne and sorry infra samado china ama beto abama mo intimo de mo policies no se mo ye man some for a ayate asefo e na mo made a mo pesa mo ye no be ka kire wo mo intimo nhya ase na mo kire Ghana for say 2024 ye kwa akoto aba ade a wo munyina so emfanto aba mamo enu ne hia nsamanfo no mgutafo no wote ha so mbeba beto aba ma wo sorry wuduru okwa akwa campaign ada na wuduru tafo se ya na wotwa mu nkonkonko ye campaign so I will make sure say 2024 wo setafo ben so ame wo wakwa akuru atafo se ye na wakwa akwa ye campaign what you say to kwa policies a wode ko ho no enu programs na de ko na ko che ho da betra sem sama for betra ba mai baby Francis mami ti ye de ata Francis ye ata asefo ni ba cho man submission ko beti account dey bi man wie ya mami anti Abinada pa say na otwe atwam no e ko na wie ye no e na be ba se maya bia na omo eboaboa no ofie eni sika bia da honom omakwa akofa oma amfa sika no nko a ne ho agudie
ɛne ne kunu nɔɔma nyinaa ɔma asesa na ɛnɔɔma no ɛyɛ mmienu asɛm na ɛsie no the side of the minister ɛne the actions of nkwara na ɔmo ne maame no ati fie no na mehwɛ nkɔmmɔ no a yɛdie naa no a ɛm sɛ nkwara no ɔman no ɛmfa nkwara no suban no ho sɛsi a baabi a yɛduru yi sɛ suban no nkwara no da na gyie no ɔman no ɛnhyɛ da ɛnni interest bia wom. In the morning I raised the issues come on say good we should also look at that angle where obi afa obi wɔ ne fie ana wafa na adwumam na nipa no afa kwati kwan awia nipa no they are workers and employees are omatima awia company ama company na go ye obi a wawia obi e wɔ na adwumam ama nipa no ana ne fie ama maame ne kra de akɔhyɛ ne mma bi so be wi ase ne bi ɔno a. It looks like we are not looking at that moral situation. We are attaching because the person is a politician. Enti mi wi a baabi a wo hete ye no sa perepere ye ahonim ene abrabopa morality no ye de be ye sa analysis no ewo ye maame abrada pa side ene nkwara no enso side na ya hwade wo be kaem se be afi e confirm unini law professor bi wa agirega no oye no ye UN consultant o chira de wo legon mrantia omone notifie adan ya papa no de sika 50,000 abafie me bo pa me ko enti yakobo pa kuku papa no akwa ne sika ohun baby a ye drive enti ye din komo no ambodin enkwara no say because say maame abnada pa politician enti no ade no mo ye no eno ano no ewia na ya sign de sika wodi gu fie no the moral aspect no ye ba be ka ho asem oma we encourage the citizens say so wo sika fakoto bank. That's right. And as leaders ye encourage citizens say omo form sika nkoto bank no e wo se biansu abrabo no eda ekresa say you see he who calls for equity must come with a clean hand. No correct. Into obi a obeso mame abnada pa mu say odi ni sika egu dem na wan fan kugu bank no over yaw to some extent or you're right odika go to me kan them say me nya sika me fan kugu bank na odi di egu dem nenso of ayati we me sika na egu bank no e wo se me nya kakra nso to fie o so me nya ebone onye ebone aha na kakra we die so me pacho me ba enti me kakra na me de beto fie no over me kakra na me de beto fie no eno e depend e de me wo so de me wo e na metumi ahwe atibi ade atofie e bia wo ba me fie a obetumi anya be 5,000 obetumi anya be 3,000 obetumi anya 2,000 obi sa 5,000 no sem de ko si na nim ahwe obebo mani so no a day odi and so no one day but obi so be hu sa 5,000 da me dem a e ni jetre ba say no so kire say me ye adwuma we good na me ba no me metra ha e me ka say oh maame abnada pa o MPP ni ti no me metra ha no nyesa nanso say ye ka asem na ebia ye maame abnada pa asem yi beko dache asem beba susu de besusu ne no how do we situate it in the context me de no okay aha enunti for some time a lot of people in a public life omunim say or a politician obey NP yewura ko penso omano minister anameboa good another dan ko akufo adobae wamani minister so good so we may assess her based on the yen yadwene ekire anameboa the yen yadwene tire say oh or public life however ebia na owo adwuma foforo bi ewo baabi no wo kɔ ne officer on fan tare ne ho ya ne kru na ye good onu akra na meka ebia wo bibi yeti krom ha yi yenim wona omo papa mo agi omadan wo adum pizza to yi wo fa dan kakraka yi a ayi na ayi for dim light wo mu yi
say wa wona fufu edia oh wona fufu ya ha sa brosan na isi ho no kra no afi o kaso de ma renter o sika bebre dosopo ba e bia kina yakwa akoma me amadamfo appointment because all office one for dinan kan hunti no ya dwene kire say honkwa no nanso me expect madam for no say sika be free dan ni mu aba no you need to disclose it to Ghana Revenue Authority na appropriate tax what you are meboa good ehon na me de ba ba bi aye maame abena pa etron letter no de chance say why you ready so be cooperating with every state institution are interested, which is also heartwarming, be it CID, Office of the Special Prosecutor, NIB, and will be arano ono agya to mu say odina konwa eto ho no wagina brane say obema saa dwumakuo no ombefre ni bia no obeko a very 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 significant statement so media say investigative bodies ekoko hwehwem na one will they go because they be concerned say this should have been the statement from the president say thank you for resigning your integrity and everything but I want further investigation so I'm calling on the Yoko or OSP or CID or NIB to as a matter of urgency start an investigation to the matter. But unse wo di adwuma hye obi nsa right wo di adwuma hye obi nsa na me ye adwuma wa ha na bia me sika bi gufie akoyira me de court ba yi krofo Sompa ni no no yesi na maba bi hunu manager mpa achew sade ensam no kona de Sompa tetare ho no me pese me kona me kamasem. Okay. Well, Sompa calls the ID to come and investigate me. Sompa is a private entity. Good. So the Sompa this is government. Good, public. A government entity did to me as and there is a public interest good attached. So that public interest attached, you know. Office of the Special Prosecutor, Sir Act 959 no. Emma obia nse no say koyes adewe. Obi nse Special Prosecutor on nyeso emra no hye ne say emma obi nse wo. Oh, sir. Emra no kisi eja ben say wo emma obi nse wo say kohwehwem ye de tumi ahye wo nsam say wote anasa wontimpo na wadwene ye wo say mu besin ko dwaben ko fre dwaben chairman say ye to abawa jiska anamboa wonim you see that's OSP Act no e very dangerous so be na just the be adwuma enya de wate nko an o se se wa woto dem mpo special project woto dem na wadwene kire wo say wo hu abrante bia na ababa wo bi na na moto bi woto officer na hu se akora se de osikoi or a person of interest obi nhyɛw enti whether say president can now one can it is immaterial. Okay. Special Prosecutor and even National Investigation Board obi nhyɛw mo only a Commissioner for Human Rights and Administrative Justice and to some extent somebody will have but almost the no it doesn't bother on criminality. Yeah. So the criminal investigation they don't need anybody asking them to start. So said ye mame abnada park no almost so enyesa. Oh, Kakusi say this is people see it as a dent on the government though Ghana Mampeni and Ado and Akofana say but being part of government and that huge sums of money no they see it as a dent on your government. No dear woni hweba make asem so. Politics are normal we say no. Immediately obey a member of government. Your life directly or indirectly can make a collateral damage to that institution. Okay. It is normal. Whether say a dent on the image of the party or the government at this material moment, it is the Ghana for ebehu say no kra na sanya no kra. That is another here. And no, the Obia was said you be aka no. Obi who say it's a dent on the
party, it is a dent on the government. Obisu who say ebia na busua kra no, it's a dent on them. And even Kalano good and good. So me, I am fully in support of everybody who calls for further investigations. But yenka semno e man nyen say enkwara na omuko wi asika no I saw my yard papa. I said they are heroes. Yes, right now they are heroes. They are heroes. We maybe me kokko kan sem bi wo mo sister station pure, right? Na me ka ekwan me fa so me bi adwuma nkwara wi a me ma ne guye. Na me nya politician. Ye ma me political appointment. Eh ya me na baby madwuma. Na nkofobia ko wi ama na go. O ma wi abia na gu. So me de Sam Mkwarano. And Bako Cradi, so we are. No, they are Kotoka man boy. Our talk so nice car man boyfriend. Yes, see you for bread up, almost Pejuma. You for almost Pejuma. And Canada entra. And Canada entra. Now see a no. Now, Never quite sorry. I was here. We are. Why should you steal? So the point is that Jaja. Wait, Francis Jadio. These children people like Dodovi. Otia Boni. Otia Chrono. Chrono which takes away. People like Chrono which takes away. People like wrap it up, man. People like Dodovi. Any omo think like him. Who boni bia wa de akora ne ye no. Eno ha adwene. Ene ya ye kan. Obi afa akora bi wa adum. Wa wi ama me ni sika. Kumasi dwom wa wi ani sika. So wa adwene kire say even if some ma me no make sika no. Wa ntua ho tax impo dwom. Na akora no which is also a criminal. It doesn't warrant stealing. And I make us say me de once the woman has opened herself up, let us all by pull on brakes. Now, state institutions or more that capacity for that investigation. No, now you musa and pasicano one, if legitimate source and a buyer, we need to establish that. If free that source, no, the appropriate taxes have been paid. Has it been paid? We are the foreign currency, no. Is it money laundering? Is it that threshold? Because let me tell you, there is no law banning anybody to keep money at home. Yeah. Good. However, you are encouraged, sir. Even so, our brutally sikakrana Fako Bank said the beboa ama omano, and no a moral aspect of it. But say to do view confuse ya ubenyeska unifi. Maybe see an air to change come Kennedy digital satellite. Quality and affordable NASCO fridges, NASCO TVs, and all manner of televisions from 17 inches to 65 smart and curve. Your tabletop fridges are double door, 90 liters to 500. Chest freezers, 100 to 900 liters. Air conditioners, 1.5, 2.0, 2.5 horsepower. Home theaters are hold door for pounding machine, both industrial and now commercial, and then home use. Sewing machines are hold door industrial and washing machines industrial. I'll bet me at the year Jumama do sika. Bomadina has a popcorn machine, it be a gas, it be electric. There were all kinds of electrical appliances, gadgets. Oba Bomadina caught Patase Adam House, a diner first floor. Police depot, Kennedy in Chenho, and Family Plaza, first floor, Boss FM, a Benho, and Kai, Wager, Old Barrier, Kokrobite Junction, traffic lights, and Asia. Number here 0244 385136, 0244 385136, and 0244 385128, 0244 385136, 0244 385128. Dimpa Natural Health, a your stomach or last stopper. The Natural Health Clinic, the Empire Snahuja, who could pay on a peptic gastric deodorant get H. pylori ulcer, and doctors are diagnosed stomach pains, we am to 2, what the yaw needs to brew without wonder. When you know symptoms of ulcer,
Yeah, the local and foreign natural herbal products na be kan wo. Yeah, detox system no. Now the oba wabe dia dance so akọ baby. 0246 744 744 0246 744 744 and 0245 118 434 0245 118 434. Second floor, we last hour the chem so menshia kwan no so a kane menshia health insurance dino e ho ne wo Leicester Ghana ye the Yaz washing powder papa bi ye wona kese won ketua de odi ko che obi de wodi si wa wo ne ma de nkolandi ko school wo dia ne say Yaz washing powder toothpaste no a herbal whitening toothpaste e you see asenka mo num da o kama ultimate dbd e ma no ahosiesie so mabu o munsa no a Yaz sanitary pads ye wo Yaz baby wipes amofra no ye de form to cleaning o ma omunya nappy rash sanso ne wo panty liners oba eko buni sa no du so ne ade wi a wo de siesie no ho ye wo heavy flow there ye wo light flow ye normal flow sanso so and our toothbrushes Duke, Duchess, Princess, Nimona, Kujaswa, Bristol's Nebia, no Dibia, Dante will be so repa 0501 390 337 0501 390 337 0501 390 338. Ube when you were doom or 24 statue in 10 or KJT. I relax baby foods. I relax quality dear. I relax Joy Wind Company Limited. Oko supermarket bia na say oba ofra na didi na what didi ya rice with milk, rice with banana milk for 4 months plus babies, wheat semolina honey 7 cereals with fruits, rice with vegetables 7 cereals with milk, bottle foods like rice pudding, egg custard, creamy porridge for 4 months plus babies are a Joy Company Limited's Arilac baby food quality didi kama 0244 717082 0244 717082 and 0501 150 912. Amusu Heba Clinica. So Bema no to form a hutra bem ono obesia wa di adanka so ahoden won paso wo form afei udi kota ni anu agem osisitimi ya oyasa ojonso emaye na ebu osuso na bia kam na okokopie Dr. Amuzu Ultra Modern Lab and ultrasound scan papa bi Heba Clinic we de edu twem bomodina se Moro Market sha tafu sha so junction ono ma tafu club 600 ho Achimota Christian Village any Pima filling station edin hwanimu sanso na Sunyane area 3 obehu yen fra 0247 77 6743 0247 776743 Dr. Amuzu Heba Clinic Mauji Hiochalo Afena Bibia the team your destination travel you don't call Germany France Europe Bia Schengen visa ye German business visa 10 years ye German Ebusiano episode mutu kotna Canada ye beje amount open visa de akohin consultation on business air travels confirmation of air tickets na saji hotel bookings amama wakojojo ho if you want to go on a visit on a holiday your destination travel reaching safely is assured we a student to be so ko abruche ko sua de postgraduate ko your masters ana ko your diploma na PhD ya ye we nyina ma nurse ni apeso ko abanone teacher ni ana se doctor apeso ko no ya ye share nyina USA Canada Europe Asia and Australia but more than Dubai ni Qatar na se Turkey na apeso ko fa niema ye be boa your number is 0206 748 767 0208 748 767 and 0257 298-084 0257-298-084 Nebibia Akoso Samens Heba Clinic. We are experts in gonorrhea, syphilis, chlamydia, hepatitis, and sexual weakness. So ba bema diabetes hawo, pressure hawo, arthritis, and now when your prostate enlargement, udidia when you su brew yeswa ya anemic, umoja swati, malaria na candidiasis, facultine Semens Heba Clinic. Yo was a Koreman pon ye bank ni di hwanimu na ye draw we di obi age atum ye frɛ no again be ma no num bi no CPC ta nwumre timi bɔ adwuma no oba no tim sɛ asini mu no ogige so no ogige ho no okikam na ni nyina wo sɛ be ma na ni agepa obɛsɛ wani gi na oba no so ani gi na anopa wɔto nwom pa ɛyɛ again eba num bi be ma num bi e boost libido e ma be ma no timi yire nkyɛn kama obi on ma yeah so okwa na agye ne ho
Adea baako a enye kra sa so ye timude eya bema emu omre no eya na ni tim de esewara anu ti fra Omoya mre bruta ebi before buy I say bema bi wa mre no and ebi before he again and easy for the enya kra and enya kra and ti fra 0279 356 570 0279 356 570 and 0240 616061 0240616061 na bibia koso na bidiwe chat o mizo de e manim pa wo kitchen and say wo fridge muda obi ba no be sawa mani mizo ana mixer drink 5G ye wo garana ginseng grape green tea and a grapefruit ashemu man to our no just what for taste ye wo 5G wo and a mizo no say o mixed fruit and ye sour mango na ya toase appetite Ghana ha asante mantem ha manager Daniel 21st clinic ehwa overseas ubenya biato Bikai supermarket abawa post office anomanyi mama Esther was dumni asimdie Baptist University utraya university for am onyina amonko GB PNC Ventures anomanyi taxi station yani charity hospital di anymore junction wa ena na Sachi Enterprise asafo abinchi VIP car park wa free 0246 270221 0246 270221 ena 0558 10 63 48 0558 10 63 48 Miso and 5G Francis Mamra on chain. Where your time and have ABT, my mouth 2 minutes. Let me tell you. Wrap up. Yeah, my mama, menu penny. Nana, I stand for Michael Bubos. I stand for a friend Nana, and I do Bozo. Okay. Let me say, Nimia, Dafo. Oh, I Nana Kusu Susakodi. One Kafra. Why a decru, a war Petras, a mampo. Jem say, now watch a bay. Fiada, women that we say, okay. I'm a man Yaw. I said, Rasso, many a dream was so. Hey, and my joy was so. Who can oh, really? At on the bed. I know you are Ghana. We want to crew. Me speed and be different can buy, you know. Joe, Menen was a move. Speed and different can buy. Oh, it was so colorful. Yaw. You know, so you're jam. Aye. Quite money. AFA. You do, I know. Aye, our Fairview Court. And when you have Joe, our brief. From where I am. Yeah, Momra. And you didn't hear me. Yeah, do it on the wrap up. That time last one. I saw the time. There's a time. You say, Bemauti. It's you. Anna Nyambe. Or choir. Francis Wade Yami. Oh, Tie. One who knows about Salami. If it's a man, ye deal. A yana may say Uncle Grady. So we are fire Sicadia. And he said, won't choir. What time of money seeking you? I say for you, I wish I would them with you. And then you remember fat, I could like it to our bishop. Oh, yeah. Now to a daddy. Na de kan say ni sakura no so no obi afo body so sawo sakura no emra kwa o say o court na anti mra ni be na somebody o court a e de bi na e san betra e ka say de ye fo abone so akura owi a unti mo tuo ya ba mo tuo firing squad eni ho mo police action no mo ba ko ye me report police akọ chiri pa no ufi police station anya court na uko asem na ni court omo kwa sa je atum sample mawia omo kwa je atum so mawia enti boni be na obi fu aso enti mo nya boto bia mfa kura nhemu a e ma mo ndane asem no e ma no moral issue say ye fu abone so obi na wo fu abone so emra kwa ya ese no nyame afa kwara no so ama ye hu ni to adadi e na emra no so no e na mre kwa mu enti ni nyame pe e no wo ye mo timi awia ye sika o ma we mu sa adai Mami Teo, so and I'm a time and also. No, private business. Private business. A quick one. Private business, Mami, for feed so now. What about I am one before? Yanni, I offer Reverend Market Region fee. Okay. Who's a Mendana? Ye Jana Quine Cracker. Yeah. True Vine. Yeah.
ɛwɔ True Vine MPP nima papa koy bo so akonta NPP Ashanti Regional Council of Elders chairman na unim ɛyɛ mede dodovi ka asɛm bi no wie no werɛ fi no ho sɛ nkora no ɔma wia deɛ yɛn so sɔbɔne so yɛde ɔmo fa mmara kwan so wode anti Sicily abena da pa fa mmara kwan so ahu sɛ wɔwie sika na nkwa broche da yɛn hu bronya mu no why do you use and the hypocrisy why you are and the double standard that comes in there be see what we sika now see kwalana we sika janu de overcome them ya propaganda abamu no ejidio jani hu ahwa no na ye fani ha ne kwa aprenkesi mafiu be ka say ejuma na waye papa we ade import oil every Dubai papa we ade we import oil every Saudi Arabia enu na ono aka said the state ono adi kan state institution and I will command them say boldly wanya so a politician or the who wia na or do ono mrabedi osofo amuako mrebi santase o se media me asa asofo na wia o mo se nyame asem ntimi wia me amecho atom oh and cancer asem no two sides we so for me media emrana there we shouldn't have two different sets of laws, one for a politician and one for ordinary citizen. Was set otumi kire baby onya ska na no o kire na se kwan da ho thank you very much SMO in Siaso constituency secretary and Francis Dodovi former parliamentary candidate for Swami. On one microphone at Obuto Betian. And at the end of the day, in new hobby. I was here. Yedimusia, Abu Dhabi, I crowd or their good years and by session. Mix 25G as a papa, say a vality. To me, find a road to me, sad, disappeared. This up with the Munya, no see a valiki. Obamifia, no one I mean, no semi cook room, not a blood, no one I mean.